Mwithire wa Meru TV no ntuba kwina mbere kwa tukeo na ngoro bonge bwega buka thabura twina mbere kwa tuichema na yekire metha yetu ya ndeto na nkirigagira ati makora kunda wethiritwo ri kora kunda waraithite ri ntu ya kunithiritwo yagirite na gitio kine na mitira nko watoge ni kire metha yetu ya ndeto kawithira bambitaga ni Faminas wa Kimathi na chietu tugachambiria kagitani gaka gatomberie na chemujumbe wa Tigania East Mpuru wa Bori arethiritwo kinambere kwigweka thakiama kia nopeo na muno nkurukia kiromba miru gutira ati wakuwata mbaru kia maiki no tukithiritwo ikiruthwa ni mumiru na arankuruki mweshimiwa Mpuru ethiritwo kinambere kwa kia magiki kiruthwa na binene bia mwanka wa 2027 karugamia tongoria Kathumba na tiketi ya kia magiki kia nopeo. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja no gutwambiria na riboti ino. Bunge weshiwa mbunge ke Tigania East Mpuru wa Bori ekere kaitena kara kulungite kanisa mwanya ndene wondi ekiuchwa awete kiama kia Meru ni kiama kia nopeo no tire kiama kingi kumbite kwithire kibuthulu Meru ni kiama kia nopeo waki National Honorary People Empowerment Union na niliamua kujiunga na serikali ndio tuweze kuinua watu wetu. Hizi machama zingine nasikia hoi na pande teremka hata wajibu kiama ikimwende na Meru County nambo baba kiama ikimwende na Meru County utenge ngombe kiama kita wano peo kila mjumbe andera umbele kingi kende Meru kila mjumbe wega utenge kiama nikimwende Meru kende Meru County kiwe tono peo National Honorary People Empowerment Union na mali tuko hapa MCA wa hiyo chama no peo ule ukienda Mikindori MCA wa hiyo chama kaibu ukienda Tigania East member of parliament anapigia kura kura kwa mbunge ni Mpuru Mtabori no peo hakuna chama kingine ya Meru ambayo kuna mjumbe ni hii pekee yake agite na mbere kwa Mpuru wa Bori nwe patilinda wa kama ke no peo awite kama ke komba kwithe ikiromia rwerite mwanya kiri ithurano binene biite ni manzo kwa ngana siama kana tukalomia kona zote tulomia MCA tulomia senators tulomia women tulomia yumbe kona sionde semeno community lakini mzima ndio tukia hapa tunajua fulani tuna nomiti mmoja anakuwa MCA wale kwa makosa gani na makosa gani kwa kimuru mmoja MCA acha anatia kata iga mimi sasa sasa chama ni moja chama wa Meru inaitwa no Meru kiama kia Meru kitawata no Meru kiama kia Meru kitawata no Meru hakuna chama kingine katika Meru community isipokuwa no Meru akiri siasa chigitike obunge ke shwambuge Tigania East baweti bakumya muchethoro chethone kiama kimoke ki siasa kaunti ya Meru kire kiwanda kwithire kyo yete kya obunge mona giteanga banantere Tigania East no tiga kariba Tigania Central batino tongore kinya buriko ontubra kariba bawete batete kire burukumba kwithira bechuno ite bionde mheshimiwa kankwire siasa era ikuona ende itukuelewa siasa zaidi lakini tutena nganira ite biele na are guru ukana kana biele teka bakenda kemwe benda ke MP batona kera kya gavana wanaweza sibiwe benda kya gavana batona kera kya bi kya MP tuteti wo theri kwa unende tukarwela utongoria kaburu ya irwa utongoria libobu mamanto ya meya yonde wanaweza sibiwe na buyi kwa barabara ni bwana Kadhi baba na story hiyo bwana ya kuendelea ndiko na mnariria mno lakini na uhakika ya kwamba sasa kana utazinda unyutire ndasindwa ambole siri tu twarakura ngirinyanya 27 twarakura ngiriza legetu tukirekana riboti ino gaturaithe kungi na ku narai ndi bamwe batongoria ga kaunti ya Meru bethiritwo bakinambere kwa bagita mbitora wari governor kiraitu murungi utigira ate kuinambere kwa gichoka ndene ya siasa kuma na bura chiacha chithiritwo kinambere kwa wiki wataga mwanki ndene ya kaunti ya Meru kagitani wakara no akererio ntubu ora wari governor kiraitu murungi ethiritwo kinambere kwa kiwatikira utigira ate Meru kuinambere kwa kiendereaga bura gukubatira mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubangirete riboti ino. We'll ask our party leader kurimo tangaziro wo kuma siasa ene no kurita ya siasa ene
ende no ntutea we project ye kuwengwa, you are a project of the people. Ama namna gani? So sio wewe utaamua utatoka kwa siasa lini, sisi ndio tutaamua. Sasa Your Excellency, autaamuka utuireti uninda retire siasa ne kato kuria retirement yu urari, it is not a retirement, kurari wewe ita leave kidogo. Sasa vaa viatu, funga boot, vaa nguo light za sport, urundi kwa uwanja kwa sababu tunakuhitaji. No mwankamero ukiuma siasa ene na ngamero ya asa sawa ilo tuwetekiria tukwire nende mzee. Sasa batu tuto akwa retire uti retire ogaichi awe ngorenge retire u aichiere enda utoke kwa hiyo retire na urudi kwa uwanja tena tunakuhitaji bona. Ou ni Kirinya Mwenda MCA akiuria Kiraitu Murungi kuma Rutheni. Mari uliwacha Meru, sasa Meru ni matope. Kwa hivyo kama mwenzangu amesema, vaa viatu. Ni aria kuringana na atongeria baba bakuga bajukitie tagaria riri nyuma ya Kawira Mwangaza kurema kwatha kaunti ya Meru na kinya iroto bya witi na mbere ya Meru kwithira bigikwa. Kiraitu Murungi, the bus driver, ikiwa utakubali Meru iendelee kufifia, kuzama shimoni, na wewe ukiwa hai, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Maono tulipoingia wakati huu assembly, tukasema tunataka kufuatilia yale maono. Yule ngavana wako sasa akakataa. Na kila wakati mnasikia vita vile imechacha huko Meru. Hiyo vita sio ya bure, ni vita ya kutaka Meru iende na yale maono tulipatiwa na His Excellency Kiraitu Murungi. Meru itwarogire nkendo akabuti. Na nandere abo kuigwa tokeninga gituma Kameru etete bwega. Ni aria kiaria Kiraitu Murungi o amwe na nkatha yawe bonanitie kurea kugwata mantu jaja mbaru igana kwegana. Hiyo ni decision ile lazima itengenezwe na familia. Kwa sababu alitoka na akatuambia yeye ametoka kwa siasa na tukatoa uniform tukapeana. Si ndio? Hiyo mambo muongei mama akiwa hapa. Araji. Naweza kuniwekea shinda nyingi. Nikifika nyumbani tutaongea kidogo na Njuri Ncheke wakati kina mama wako karibu. But for now what you want is good leadership. Doesn't have to be Kiraitu Murungi, but I will support good leadership in a lot of investors and a lot of money. Kiripotera Meru TV mbitaje Wagitumamu. Riboti yenu Jeff walituma na njira y'inkinyanire kutokera kana riboti ya Jeff tudinara ntereche Tharaka na arende akariba na ntereche Rukurini na ubethiri tubakinambe kwa bakionania kurega kuganirwa kwao kuma na murandi wa Ruje wa Rukurini keri ora wethiri tubakinambe kwa kirugama Antoni ya mianka ya 10 na arende bethiri tubakinambe kwa bagita mbitwa yao kiria tongoria gutigira tubakinambe kwa bakirithagirio ntubu anu ntubwa Ruje rwa kurima arabethiri tubakiuga uri minterino chidiritwe ile Kinyamara kenene mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Weguna no gutukinyithia riboti ino. Kari na thori Barukurini arere gwandia nkondi bebumerete kwaria iguru ria murandi wa Rujoro wambire kwethera ukiambiria nkurugia miaka 10 ya kuruka murandi ura na Rukurini kereria na bombite kwethera bakiuga mongera gwe bakarita bakwete moyo nonto bakwethera nutayaniritwe ruiro turambire mbere kinyangurana ananda ilo ndathirite mongo mundanitwe emndini na anabada na rutaginya omwanga banenga pipe muno nenga na omwanga nkauria ilo athire ku niyo kwande mukamete wa Rujoro Rukurini
Roiro wamberie imunderu na miaka 11 otukira kwa ndote roji agende bakiwa gitumikira gitumite bona takamurandi wateyanirwe ntuwira pamo bakari wa mona ntongoria kuma kaunti ya Tharaka Nithi bari gikara na munini wa rais Kura Karen wethira gutire wabumiria kwaria iguru ria murandi uju kagita karamirandi era yengegwa metanera yerekana kuthirekerwo yataranagwa wene kwa ina musiemo ne wene Karen ruwa to tiatarwa lakini antu baino bayingina batani kizero iro lokulini ile tondo iringi jana akura ya nira membo ne kiwe ruji longiro ko to banini bana bakera kana iro ekirwe tigoe to ekiro to akarata atini ro ekiro to atanga jiro ye logalo mudo mjoke atero ko wanjuki loko wanjuki meangere kumara to etere kagitani kwa kubambita kwethora bakethombia bamwe batongoria ikiraba kuga bati kwenda kubatetheria kuona murandi ujo no kureka mana kwethora no thuchetie mianka eminge ojoro baro kulini emunde kagita karagwa dagwa audiroko atwakenteki dawana udia ba atwakenteki lakini kagita kamuthomo njoki twa watunangere milioni 3 kagita kambere tutashona kagita kamaire bato kura pipe 3 na milioni 3 daino rojo rugo 3 mwanga utatanga mbeja ngote ya MC wa ngondi kwandi nwe contractor wa kulini kinyagie munde royo na nwe kagira naye karoje myanga 70 rukulini athokoma na rwe rukulini myanga gana na twire indo komanio tiro atwekagira MC Gitonga no ntona contractor wa rukulini no mujeni wa mbeja na no dia kondeti mantu mambeja eni ngoramba tere Gitonga na turu kweli rwero kuria tiekera na tatu kuliko muntu tamutomire kwende mwanga kwa wathira itone tendona kuma America wa ndona akone kama tatu kulini akwarwero kulini iro doche ikaunta ya Tharaka Nithi na re complete wewe mudani kwero wenye bokona kulini Gitonga muruano na akiri ndo akunike one kurukere ku ndo kunu thirikari no kuma to gatukino ndo ya boje dingena ko kira tia kuyoga turi amo mboti kuma to gatukire na ruya. To be honest, Gitonga murugara na autofail sana muno na autofail zaidi tokea gwa lieto rakereke wetwa Nairobi na Kirabanto, lakini ukaikora itha constituency yake wengwa are tanto atikwenda kuonekana nonto bwegire rerego twina thina yenge ya roje mweshimiwa ria aturetera mutu na cabbage ukara ntugo igana it's all time mweshimiwa namenye wona chinchia katokomuruta na tutie no thukunwe ameshindwa na kazi kuma rukurini wandia ngondi gicigo mbunge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ibwe ndagara waiguna nuntu bwari botienu na kanyuga kukandagara waiguna gatuonera kanya kumagaruka tukujerua nini utikathi kuraya ituchokera kengo tuthi na mbere na Meru TV ogoro.